Ubak forecasta nongrang ubreu secretary kesnat hima nongwa mautamur ula kenno bagi nongai lambah khmat jongani kesnat hima uba estan sing jana nongbat ubadai ru usirdar lem uba rastingwell thaba advisor bagi dan gejing temu bande ya kejaka hasnat hima kabahe arajar ekar syaki bor sipai BSF. Uba forecastar ulang ban namar bo ngoya ha bat ki kumta kila persyang ban lek kelat yu bar haswa kene kala dan ru kejing terwa pisa da kita ki arngot yu lem kiri orang ba nakasnat hima banya dan banta banya de ha kate kejaka. Ulang badai mo uru ubla pen sapriang ya ka voice recording ka ba pen ngau ya kejing keren jang kita ki rang ba ban de jaka shu ulang ba kate kejaka la terwa ha ka dor henyo spa kelur tam. Ngadap la kajing snow kia kamtam abal yo snow ya kajing pensai nakaliang jing ba PS tendo da ba buram yi ka ba ina ong ba kalong kajing keran kai ya kato bat kunjuru kajing sukhya kajing yede bat kajing terwas bun ke hima ban ai ye kikun khasi khara ya kajaka ka ba si akar bat rengkat bat kapisa ka ba san hajar tengka kum ka jing yarap nak beta baru ti ki pret ban selai yang kesan. Tehan lo juga ni kei mata aku musketuri ngami sakmat ban pensai ya kejunglong jumban jum ni kei barakot. Dah kebaning kong abang apait ban akmi itu jum pensai ngam sumlalap ya kado kejung keli ban ong manobla record ya kato bat balai kami ka audio recording. Tidak bahasa kedar baik ngakwa ban pensai yang de badai mangau bar record ya kato ka kajeng ya kada. Ngaku musketri hakapor kebangang record yang tu kecingnya keren. Ngedon rekat pada saudara-saudara juga senat hima nawa motomor ubah estan sinjana nobe. Harikat baru ada baisar ubah ras tenggol taba ubah longru ubah akting lingdo jok hima so yang mensyua. Te kecing keli kalong balai ya bagi long para nongkit kam. Nga kumusketri ngadang note ban record yang kecingnya keren jongki. Kata kadi kejeng keli ke balai segi pai bak ke sulang lo. Menta da kejeng sukya ka mesim ngan hab ban yathu kenang baki pai bak jong kari hasi jengi barok away kam tam ke hima so yong bat kesat hima no wa mutumur ki de ber sutu saya kade. Ngapla hapi menta da ka burong. Shwa banga ngan record si kenta tam kejeng ya keren kejeng ya ketat kaladon. Kabaning kong du kabau uni usadarship wanra hakata kajing ya kendu kajongi kabangang record hawa haka arku artrik bunai ban riu arja aku wanra ya kade ka notification order kabala penmi da kades council kani ka notification order wal penmi aka arku kendai tarik April arjar arku bala betha ya ulindo jo kahima so yong badai ban wen shwano ya kum usadarship joga sna imana motomor kan ya notification order kabal penmi na kadesa council teu ne usadarship wong ngasu khia sibut ba halor kade notification order bala penmi na kadesa council ba ulindo so yong uni ban wen no yu bunwen no yu bat hakata kapori kala adon par kajing ya phule jumbot bat ubah ras tunggal taba kumu ada baisar wong wadom snowy hadin kakak sauterik ngan sele ka wadon kam takadau kami kato wat snowy so mai perkat kuslai hadin ka sauterik ngan ale ke judon kam dai kakak sauterik ngapa banya tu menta kakak sauterik kedai kasni kakak sauterik jum Julai arjar kuar ka kade sukonsel kal betha ya kahima so yong bade balung dor barima tenre jadon kejing penkela pade hadin kata kajing ya keren bala arak no sakar pulai tere bat kajing tumuju ras tunggal kaba kajing milen tiga lo open don kam da kikun samla banyak kerten juga JSC kikun ki hija juga hima soyo bat da kajing milen ti bahadin kata katsau tere uleng do kai masoyo ba basep pang kaba ul sekelan ban mo urwan kum uleng do kata ka ado lupa kaplan teh hakan kajing ya keren kalong bandi ya kane kajaka arajar akar segi BSF kajaka kaban kentup nadu saleng hadu kabenta jongka shru bat kane ko shru kala tengku bat ke himanong spung
Kidon ki bentang ki bahab ki himan uspo. Hakata ka jeni kuran na nga ong kumne. Hatu ngin sudai semo. Banya pelan bandi ya kena kecaka. Habaya ki wei mensua ngi ya persya. Kumba kapau hakir ko ding iba pia sendo bopli ibakla damar ba indai ki kuri hajar ki masok yong ba intip ha ngam nom perem ni. Kajing pensai ba pia selendo ba kilong kinong yada bandi ya kajaka ki BSF kani kajaka kabadon hanak rabil pilang ku'a pilang kubi. Kani ngaru ngadon kata celsut kepala penmi. Dia kajeng utrat kade ko odar kabadai na ko odar jaka high court. Tenda kini kajeng keren mi keren kajaka no salyang hadu suru umdai ya kan nak rabil. Ngom men suang ya persya iki breu bandi ya kajaka ki BSF kabadon hanak rabil. Mentangin plan bandi yang kena jaka si BSF nadu salyang nadu suru ngam pedang ya kata. Bang ngong okay fine. Tongin ya ra suaka komiti. Lada ka komiti kaya keren kundu kendo ai kadur kadarkan wana komiti. Re bengin ya perkat tang mangilai ngot ngamla ban pedang ya kata. Tapi os nguru recording da ka baburom. Iong bala adap ya plan bagi BSF pun no Nepolin da ka baburom ya ini iba bapi ngamla ban kanda penpau kerten tengam tip kajing keran ayu don bat kita kata ngau ngaborong kajing keran jing bak ras tungul thaba la pun utau surrender sharman kabanga ngatip hi kabama i ong atau kajing keran udah surrender jong kiseng le no na asa bagledon kata kajing keran bat kata kajing keran na sutu chuaban ya kendo yang la don lupa kajing peleu jimot kajing subut bat kita kiwe pade kibreo kum kita surrender jong kisang le no na asam kumbalapan pau dei ba ras tunggal thaba badu tau Nepolin kabanga ngam tip kiyak kada nayu kumbaga pau ko dior ko ding kalong komta tehang ta kajing keren ngang nganom tre ya kade ladang im keren so komiti nganom tre wei kalong namar bakasunat himan wa motomur kampat syai kedar banong kalalong purane namar bakane ka salyang hadu seluruh kumakalong kadang hap kajing pek kajing kmi jogi majirang mentang kita long on the way ban perkat ya kade ban penpek kade sponsor kadang penpek ya kade temata kum nongin sudi la kade ya ka okay fine teh kata kajing keren ki penbor ya ki ong marmar sankror ini share mangilai ngot dak baburam ya kata kabatam nang ta ngin sabu akafan jogi ma ban pelut ikijundon kam ke hima ban siu ya ketulok ki menteri ya ki wei pada ki dekat ki nong tre ke hima ngau ngam nong tre ban ngau ya ki bangati kenabe pakai hima jirang kan sakhi ban na pedang jungi kim ki bayat trelang kin sia persya ya kan kakam gong la dadon ki ba persya na pedang jungi kenhun bitrelang kene kum do dak baborong sudar si buong kinu ki ba persya ya kan ka jingkmo ngan weng baik lada di menteri ne lada di dekor ke ustad komiti jok dorbar himane ngan weng naga jenglong dekor joki ngasukia kan sem ngah kata kapor nga perkat ong I'm the one bangangan sa weng namar ngan persya yang nekam kam dodon da kalenti ke badai banyak keren kam ke menjur ke komiti kam ke menjur ke hima soyong kam ke menjur lang ka jirang kam ke menjur lang ki kun kasih kara I am the one bangan dopos ya kade kajik temu jongki bat kumta padeng jong kata ke berkhoi kapelong ya bangan record itu record batang army di dunia na padeng kajing keren ke bacikan tatang bat ha kajing sisa ngam kemilenti bangan audio recording kan spread hadin bangan dia terikam kumta kaja sisa kumta nga persya arti di kajing persya wei kalong kane ar kalong ngong ko mahep ni say ong mahep ko ba nga say ong ba uras tunggal taba okay tong ini penbek da kabalenti kabadai ya kini kiput kisam jema ngini sutu jengmut bat kabor hima jirang ngini sutu jengmut bat kabor hima melim rai marwet ngini sutu jengmut bat kabor hima nongklau ngini sutu jengmut bat kabor hima nongspung namar ngeteng kulang ngemla ban cuyai jubor justi namar bakane ke hima dakis pa asnam tam kam
kalau long ino yingja tekim pedang ya kata bat ka ba pausai ka darhi kalong pat ki ignore ki skip no yang na ka ka banging nya kren ki kam bat ka bang sutip charum sandang ki ong la je de wes ketri ngam tip ya kata ki kot kisla bar ko kidang don bang kimi kicuki ke office property bar ko kidang don bang nga akme nanti lano kanwan ka jing penbek bayi kini barokot on produce bat ban pentelun kat kum kelenti kebadai hak sencar hima hak rigat sencar ngakak ban penkut yang tok bentang ngampui perkat bahkan spread ban viral kum barang ba viral ngakak ki menta bangan pensai kum dei kum bakan menu ba pen viral pada kita audio ni ko suki ban pen viral ya kata ningkong hi kalong ba hadin baki kila skip yang alami isi pun ki kerum keram ki hima ki bala percang ban encounter private pro ya ki kam ke jonga to kila persang ban encounter ya ka prestige ka jongaro te kami ka huri-hura tengah nengkong hing na spread ya kade haki parara ki be trela ki menturi ki dekat hadin to ka don WhatsApp group bat nga nang to na WhatsApp group ibat ki don ki perlok ki balapan viral ngam banyak ki ngam susi ya kajing viral kan ya namar de manga balik ya kata ban galong welcome pada ka buburom ru hak to ka por ki don ki perlok na ki sang balang ki laufun ya nga ko ngigwa ban kendu banyak keren alor kan ban tidak oke fine pada ki sujal ka jang wala dai bangan pensai pada ngalong ready namar it is true it is right kata jangan ki barokah ke kumbulong mata ta jaka atu bila di sisa biasa na kalau kata tengah ngaptip su ya kata namar ba rengangnya hi kimpak di tamang yo ku bosu namar ba kino ki kam kila suya turai bet tamba Esther sing jana barba ras kri wal taba tengah wa menta benetu katu gane pada ki jingle don bor ki jogo pi omne blaku la euro bana ya pi sanklud ni pinya sama sanklud lain satu video itu memang kanu timur bandi kebakia tu sua bangan record kalong news pak krur tam bakin di biasa bat lada yo ya ka jing muncul na ulendo ba na sadarship kena ada bangsan krur te kata kasan krur ki ong yang aban pun bot ngini share mangi lain word san krur bat ka batam ngin bu swa hak di puset na ka batang jing don kam joki ma tengah sukia lor kata ki barfot takada pelong yang abangan record kumbakan no iki jing he takazaka arjar akar kimba hadu matahi kalau kumbang la om biang nadu kapor banganga persya ya kajing temu ya kajing trade don bor jo kide arngot ki kam jo ka hima kinom pentip syu ya ka ka executive committee ka jot ka pra nginom la bandung syu ya ka executive committee bat kane ka di proceeding register ka bangilum khaddu hi kalong ka bangilum khaddu kadai ha kane ka khat pratari November arajar arpulai hak ba mau udu semlawan nang ka komiti la persang bonsin bandon ka komiti banyak keren ka kebiang jowan su hak jing ini bat sakatu konsil nga apa ka komplain nga apa ka komplain rengkat kidur kidar sauleng do soyong urang laju pa hin duk arpulai November arjar arpulai nang ta sakatu konsil garang supa manakane kan itu Oktober mata usne arjar kursan hak jing ini bat kide ki berkakat ki korum karam sati satu pila hak kan jitro itu kendu ngalawan ban yikendu hi insas ilaka hak jingi de kuna kakam ke respon jui respon tu i galong bai insa bisar pnya ya kan kakam te swa ka session manakane kata yo bakadu ngadawan bu ya kade tengah trading session ke saya bisar pnya ya kan kakam bar kajing bisar pnya ang ngobu ka kajing tok kowe kajing ujor persya yo star sing janana be kum sadarche bu train marwai ki kam train bor kabar kalong bakat bang kampat don kajing ya penbek da kabaya sutu jumut hapadeng jong kasnat himano atumur baka jirang ai bakan ne swa ku baka julong barus kata kajing peji jong jirang henry idon kam man yo ala kajong ke hima kapal aslan tang bang idon kam ya kajing sutu jumut kenapa kan nombi kano kajing ya per jumut hapadeng ke hima pramarta kata kadi kajing kuak kajonga nagalang kadus konsel bakan simkia iki senjam banang ni semat nya pada lada kolong bopis lasat sadang nak lima kisenjam ke jongai kalong banapan pet ngor kia kundo petulun kundo kakam ki kesencarnya lada dei da public consent kabiang henry katkum kajing yo i jongate kalong baik da kajing sutu pada jing sudai ke simet ke jongi pinpet kuno bayi pilo kita sadang nak takam himai am ngajo i ki jong kita nomor balai kawai kalau kumne
Pi ngingi atri abang ada kum sekretari ngidon la order. Ngiyo ek order bala ajiek bala atung ka prosedur register ka babiang na do basdang lada pi ong ban penket yang okay fine ngidon kam ban penket ke komiti ngarung akloi berisanya ka komiti. Henry ban suya jiet no kit kam ban suya jiet menteri sorum sandeng. Haki dukan sya, haki restoran ka pemla ban long, ka pemla ban pedang kata. Ngakwa soban warak soban poy kata ngakwa soban warak ya hikat tu kat de ki benta kenang bana kan ya ke bangang wanra kidur kidar ki beti kena kin sapau bat kin sesang mo te ke banding pong hi kalong ngila persang ru ban fail wada ka RTI na po district council bada kan ka RTI na ka district council tak baburom banyo i omdei banga keno ngamkwa banya kedau banya kawang keti lale banya lek kono program keren jaga jeng sisya keren jaga jeng sisya. Ba kata kecing long diktator jeng ya kiba umon uwen ya kiba umon utung ya kiba umon uwen kapau saya kedaru hakane kecing don arnut ki menteri nak aju ko hakasinat imano wa motomor nak aju kur maulong don arnut ki menteri way uba Emrit Singh maulong but way uba Rolling Star maulong to but kini ki arnut ki menteri kita nak aju kur judon hari kasih bandon arnut ki menteri hakawai ke hima nak aju kakur to kabar kelong ki menteri baru kacau kasinat hima na wa motomor kidon kat prangut kan kalis kadon kidon kat prangut kene baru ka kopi joga sanat menteri kadon bangga Henry katkum ka RTI lalap ba ulah soviet ya kalis joga menteri tang kalaingut kamu tangya ki bahuman But kini kilis kimetri sangot uklan submit sa district council. But kini kilis do kimetri kiba uklan submit kidai nakakur sela, nakakur karjana, nakakur janong, nakakur kriyam, banakaguna. Teka penpau syai ba umburam, yakakur kajat jo kini kisankur. Ba uklan submit yakan kalis sa kimetri. Kalong. Ajing trei diktator jong umur wei kapau syai kedaru ha kane kadon kane ka wei ha ka arpu artrik ubnai balai umaj arjar apusan kajing IT ya kalan pata caga guati Christian Forum nak bentang kalum jing tep jokin riu pesan teligi balang Daka office of Sedar Senat Himanu wa Motomo Sedar Soyong Lingdo Ship Riboy District Makalaya haka arpu artrik umas arjar arpusan. Ya kane adon ro kacing persya nakikun ki hajar jogi ma soyong. Katkum kacing pensyai jogi ba PS Lingdo yong begini habaki yawer ya kikun kasi ban buhay sinong syati ban penbun pa ikun kasi daga jingkit klik kini ki arngot ya kajai benreo. Kaya ganda, kamday ka pro. But, kana kajang IT, ya kana cikin ribusan tali. Kaya ganda kagwahati Christian Forum. Kaday karihasi. Kamday, kibrig bala asam kagwahati. Tay gadon kata, kajing tray, nakapantaban ong, bagi don kajing kitli, ya kabit kabiyang, bada kasensya kadar, it kahima. Jom karihasi do. Kabalay kalong. Kabalay pat kalong. Ngasnulang ngo ru haba ulen do haba upa ya kane kawai kalis katkum ka RTI lalap ya tu dekot jong ka mau tambor upa la pa marwe klan ka jentip ka komiti ngale klan don designation secretary mano president mano treasurer mano finance secretary mano kumbakalong Hakini kiwei pade ki appointment order ki bambensua ngibiang lut na dong sedong barokoi. Kane kapor bambensua ngibiang lut na dong sedong barokoi. Bat ka basno pala kalong ba ulen do sayong ya kane ua ya ka approve. Ua ya ka approve. Kumno kan ulen do sayong om sutu aka jisi sya ude ban riton biang ya kane banai ban ong ai ya ke details do ke designation jogi bro. Hi, kane kiki berfait ka pau syai bek kay ka umon banle ule marway without the consent jong ka executive dorbar sila himahi berkawai.
kemudian doi ngam ong bu di ling do an rei nomor ba leadership upa ya kane sakima so yong uling do so yong acting ling do so yong bamentau ba pidion el thaba uai recommendation tapi uai approval tapi kabomla ki ban pedang ne kan te kabomla ban pedang ya kabukum kan ki baro kai ui do leadership mana boleh kumba kalong hadu mentate udai ba expansion jalan ubet kelam dapat terikam yang kena ngalang ngoro yang kena ko odar ko lapun biar semusil ngadu ar pukundai tadi benai April ajar aku ar ban kalian tu kima so yang kam sim action ni kene ban nganget bakne ke isi ke themai jo ka diskonsil mentah kan sabutin yang kena kam balai ba ka diskonsil ka batha ya ka hima so yang badai ban remove no yang ni extension jalan ka kam sedership bang ya abang ni kena agreement ke bagi asoi da baro ki menteri jo kasinat imana ma motomor badakane ka agreement kalau la da don kana kono ka chinya perjin mo da pedeng jo ki menteri bar pedeng jo ka committee ni don kam bale pendechwa henry ka batula ka berkonsulsi kalau ba usara sisiap dala dehi pedeng yang ka jikundai buat la da ka adon ni agreement kali agreement in original ka bangabu office of people Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha. Kam kata ikadur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya